Evar baş binərin heja xoş TV binərin badina sad binərin ev harabadinan xoşhalin caraka diyemoyin geçne fikudu ju peşkişkirna barname hava ev harabadinan binələr və koyunuzanım ko ev harabadinan el rojan heta peşkişkirin murad bin mevan dairəksana ki ançan kasana bu ekil veri güftügü bitekrin şav güftügü ya gredayı proje və yan gredayı sayno zanyariyin mevan me proje bu kadar hizmetkarına hava en zor bares evru kamra bu ine mevan daryan Mustafa zor heja Mustafa Ali Mustafa Neviser و Ravşenbir بابت ما ابروك انا ياخذ الديل دور وچندي بيتن كو ال 25 جوي ما هي ان كل چهارشنبه رابوري كارك هاتكرن الباريزگاه دهو که او جراك هاندنا بزاوا آشتيان اف خوي بو كو ابناوي بزاوا آشتيان اف خوي بان ام بيجين اف بزاوا هات راگه هاندن ما مستعلي وكو نبي سرك وكو روشنبيرك الباشر دهو که بي برنياس او جي ايكش اندام و دامزرينرين ام بيجين في بزاوه ملكم يفان كي كو ام جنابي بزانين كا بزاوا آشتيان اف خوي چه بزاوه که کاری ویدی چه بیتن مرمش ام بيجين دامزراندنا و بزاوه چه دل کیری کار کتن من بيجين چند ابروكه هريما كردستانيان ام بيجين گشت پارچندين كردستان بيتوي بو کو تشتکی هو صاحبایان جی پی دی وی بو کو برین و که تشتکی هو صاحب بکرن افکارو ام بیجین پروژه و بزاوه ام دی شنیزیک آشنا بین که چه خالد ام بیجین ناوا پروگرام و بزاوه ده هنه و دی چاوا اف خاله هنه جیب جیکرن اف بسیاره چندی بسیارن دین و کیوانا ندگل ماموسا هنه گفتگو کرن هین هشاششان ریاوان جماره شما دیار این فایبندی ممکن سبارت بابت هر پرسیاره ها بیدی گیت ماموسای ماموسا دست بکی تو گلب خیراتی سر چوا افر بو افاره بادینا گله سپاس سرکرتی بند زور سپاس ماموسا وکی کو ما آماشه بکری یعنی هکر جناب تبمل دست بکی بحثی به چندی بکد که بزا و آشتیان نافخویی بان و صحاتی هم بیشین نویسان که مختصره و بان یعنی گرنگی آوی چه بو ابروکا کل حریم کردستان بیت درست کرد بله زور سپاس هلبت بزاو آشتیا نافخو بان رنگ نه بزاو که یا تازه کو پنجی بیته هات فراگاهندن بلکو بنیات بان بنیات بزاو آشتیا نافخو بریا 2 ساله فرانسا دست بکریه پاریس بس الدهو که ل 2 ساله و هر و خبتین و جوین و gelek rûniştin hat nekirin ser astê her çar parêzgehên yên Herêma Kurdistanê ji bo wêrê em bişên wê bizavê bikeyne kiryar yan jî wê duruşmeyê aştiyê bikeyne kiryar çûku binyat da ew bizava hene ji bo çareserkirina pirsên yên partên siyasî hatiye diristkirin ke dîtname da xeberê xwe deyne ke 3000 saliya borî da gelek deli vel berdemi gelek Kurd rexsandîne gelek bûyer baş û xirab li serserê milletê Kurd tê per newdarbaz bîne gelek delî ve zêrin jî li hemberî du zarava gelê me Kurd hatine lê mixabin bi sedema nebûna aştiya navxwî nebûna lêktê gehiştineka hêzên Kurdistanî li her çar parçeyên Kurdistanê da مخابن همی او دلی به تنه ما اجداز داینه منش ام بگهینه ارمانجت روایت گل کردستانه بندش دا بزاو آشتیان افخوی هزرکه بیرکه نگه که ام بشن اتوی درگهی دا سردوستینا خو ببینه و هم استینا جواکی کو اشتاکی دست بکتن ام چاشین هزرن آشتی و آشتوایی ناو جواکی دا برپلاوا بکن ام چاشین تاکه کرد السر هزرن آشتیه آشنا بکن و بشین چادشین سردریه الگل یه برانبری خو ابرکن آشتی و دالو که دا کتن پاشان جی الگل هزین کردستانی که من دست بکه دا گود مخابن 3000 دربازبوی دا همی او دلی تنی مجدز دانش بوری منش یا ام بگهینه مافت خویت روان صادماوی جی او بکه ما آشتیه که نافخوی نبوه مخابن همی هزن یعنی کردستانی هند السر بلاوکرنا گیان لیبورینی و درسکرنا هست اجتماعی و نتوی هند جی خبات نکریه هندی خبات السر و چنده کریه که دبیتن سر یه برانبری خوب سر کردن دبیتن همی از بالا دست بم همی تشتک دست من ده هاتنا پاوان کردن لو جاوا هنه بزاوی گلی که الپاریس دست پیکریه لی بنکو کاوی دبیتن الهر چهار پارچه کردستانی جه بگیریدن لو جدا ما هم سالا بوری دا چند جوین هات نکردن خوشبختانه همی او جوین تنجی بونمونه الهرما کردستان رنگه دستا دامزرینه راوی
23 کەسە کە هەمی ئەو کەساتیت هەنێ کەساتیت بەرچاو و پێگەهێکی یە بەرچاو هەیە هەرێما کوردستانێدا بێ ئەم چاوێری بکەینەکە ئەو کەساتی هەنێ عالیە یە ئایدیایی ve serçileyenekî ve çileyenekî ji ber ku armanca me serekî ew em bişên dinabera hêzê Kurdistanê da aştiyê berpa bikin bişên em el cihê hevdûna qebîlkirinê bişên em yê qebîl bikeyn û yekdû bixîne be lewa pêşiya me renge hewlêrê jî aştiya navxwî bizav aştiya navxwî rahat bi deragihandin Silêmanî jî de wisa çar heyveberiya heme el ser asê parêzgeha duhukê jî de دیسان کۆمەڵێکا ڕوشنبیرە کۆمەڵێکا سیاستمەدار پارێزگەها دووی کۆمەڵێکا کەساتیەتی دیار پارێزگەها دووکێ دیسان ئەم دوێ چەندە و دوێ جیڤینان دابینە کو ئەم بشێن بزاوە ئاشتیا نافخ و پارێزگەها دووکیشدا بکەین ناکرێت خۆشبەختانە ئەوبی پشتیوان هەمی جیڤیناندامە چارشەمبیە بووهی بۆری بزاوە ئاشتیا نافخ ڕاگەهان هەڵبەت بزاوە ئاشتیا نافخۆش بوێرێ هم وەکو پێناسایەکە یا سەرپێ بزاو ئاشتیا نافخۆی بزاوەکە یا فەلسەفی هزری ڕەوشەنبیری ئەخلاقیە ji bo em bişên têkuşînê diketin ji bo berbelafkirina aştiya civakî aştiya siyasî aştiya takan nabere hemî takit herêma Kurdistanê de bizaveka ya hikûmî nîne ne ya hikûmiye belku bizaveke ji bizavet yet NGO me barî aştiyê heye û hevdijîn gel tund û tîjî ev ji ev tund û tîjî tundîjiya takan bîtin tund û tîjiya regezî bîtin tund û tîjiya nav pêkhatê yet evêt kul axa Kurdistanê tirîne ve yan jî tund û tîjiya navbera hêzên siyasîn Kurdistanê de bîtin lê hêla êkê da ji ber ku wekî il destpêkê me neşaye em bigehîne mafê xwe bi sedema nakokiyên hêzên siyasî ben de jî bi derecayekê de ev ban wî erkê heneyê qurs erkê heneyê mezin ser millet xudanî ku em bişên vî dergehî de gel hemî hêzên Kurdistanî em bişên kevîne civînan da em bişên carê nav her hêzeka Kurdistanî da navarûkeka kesatiya tê da peyda bikin ku barî aştiyê hevêdin ji ber ku herkes her gaveka meşiye em takekî ser binyatekê aştiye ava bikin ser binyatekê yek du qebîl bikin ez barim ev takê henê civak jî pê te durust kirin ew partiyên siyasî jî de dîsan ber hemî wî civakîne lewan jî ez barim hem erkekî pîroz e lê ew erkê henê eger em destpêkekê dest pê bikin ez twê barê me dame em dişên il qonaqê bihê da ew ê destpêkê keyne kiryar û em dişên wê destpêkê nav hemî hêzên tenê Kurdistanê jî da cihêvê zor mamosta evêt ku ti nava vê bizavê da kar dikin hemî kesêt rawşenbîr û em bêjîn bîrmend û têgihiştî û siyasetmedarin heqîqetet nava vê bizavê da kar dikin dê çawa ev mirove şên karekê ken ku heker her êkê ji wana jî berî em bêjîn vê bizavê da kar biketin el bin perê hizbeka dî kar dikin axir em ê behsê herêma Kurdistanê kirin çend hizbekên serekî net nava va hizba da kesên ku digel hewe hemî ew ên berçav yanî heker em navê wa bêjîn bîtin zorbeya wa evrûke civak wana bin yasîtin çawa ew mirove dê şên il bin emirê hizba xwe derkevin ku tiştekê hûsa bikin ku hemî hizba bigehîn neyek bêjine hizba xwe nexêr tu yê xeletî filan tu jî xeletî xala pêk gehiştina me hemî ev e çawa ev mirove dê şên ji xwe pirseka geleka ciyê xwe de ji ber ku renge gelek heval taybet jî evêt ku têkeliya wan bizavê ve hêştanîne yan jî hêştal nêzik bizava aştiya navxwînan yasin rengê gelekî ji wan wisa bîr lê bikene ve ku pêkhatê vê bizavê pêkhateyekî hizbî ye yan jî ji komaleka kesatiya pêk tên ev kesatiye tenê jî hemî karakterin kêm û mezin karakterên nav hêzeka diyarîkirî de lê eger ji bîra me neçî min destpêkê gotî yanî êkê ji wan armancît ku bizav ji bo hatiye kirin ew e ku em bişên aştiyê yan jî hizrên aştewayî nav hêzên siyasî de biçînîn ji ber ku ev hêzên tenê siyasî her heka siyasî eger gehişte wê lêk tê gehiştine wê tê gehiştine û
افروكا تني اشتيا دي مشيت المافد ما يدروا جهينتن تني اوا اللي دو قبل كنا دشيت ما مافد روايت قال لي ما دو جهينتن يعني مخابني فاكر مروف وسط تماشا بكتم يعني الفي دفرك وام نابليتي من دفر روش هلاتا نافين یانجی دورا میزوپوتامیا که کردستان پر چهار پارچه خوبه ناواندا سرکیا یا ناواندا دورا روشالات ناوین و دورا میزوپوتامیا مخابین ادوان 3000 سال بوری دا رنگ گلک بیکاته گلک نتاول سر و آخه من خدان خوی دولت خو رنگ گلک نتاو دیری و آخه جی هاند و آخه دا دیسان شام بگهنه نتاو خو لی چی بیک و گلک کر نگشته نتاو خو البته دیسان وگرده وری کم آشتیا کن ناف خوی نبیه تو دوی آشتیا ناف خوی تو دی چوا شی ناف هزین کردستانی دا آواکی البته دبیتن تو کاراکترین وان هزین تنی سیاسی دیسان السروی بنیات لیک دو قبول کرنه سروی بنیات کو پاراستنا آشتیا ناف خوی بربلاف کنا هزرن آشتوایی ناف هزین کردستانی دا ناف همی هزان دا دو بی دریه تا دو شی چه ناف جوهر و هزین کردستان جبر کو از بارم نابج ممکنه لی رنگ دیکاره که قرض بیتن که هزک در ون هزین کردستانی دا بشتن بجتن و ورندم آشتی برپا بکنش برکو مخابن یعنی ما ذهنیت اکل کردستان دا یا بربلا و کفنار داشت ده هر هی مخابن دوید اموی ذهنیت بگوهرین ذهنیت از و از اگر نه از نکس مخابن الوان 100 سالت بوری دا بردوام مدوی آخر دا ولاتی دا همیشه متفگرن آزادی خواز هبینه مدوی آخر دا 100 سال در بازبوی دا اوی کو آخا کردستانه یعنی بریا 100 سال بریا بری 101 سال بریا نه دا سایکس پیکو دا دمی ولات نتوی کردان هاتی پاروکرنو دا بشکرن وی سردمی حتی نهج رنگ بری هنگیج دا ما هزن سی هبینه ما بزاون چکدار هبینه ما بزاوتیت کو بشدن شورش برپا بکتن لی چی بیه کو او شورش تنه الجهه ویری کو سرکفتنه دست به ببینن اکو دو خاریه چی بویا صدام ویری کو او شورش تنه برهم نگردی چی بویا صدام ویری کو او شورش تنه بونمونه امت حریمه که داجین تمن وی حریمه 26 ساله یه حکمرانیه لی اف حکمرانیه حتی نکجی هشتا ذهنیت ازو اگر نه از نکس حتی نکل سروی بنیاتی مخابن سر دلیل گل به پروسه تکرن ده به هندجی بدیت نامن اگر ام موسا تماشا بکن بجنه کارکترن ویب زاوه دیسان کارکترن هزن سیاسی نجبر کارکترن هزن ین سیاسی اگر دیسان باوری برنامه بزاوا نافخوی بزاوا اشتیا نافخو هپیتن بان اگر باوری میثاق وب زاویه هبیتن دیتن من هر وب زاویه اوجی پیوتن مرجع کانه او کو السر و فلسفه آشتی و لیگ دو قبیل که نبیت آوا کنه وان هزاران ببتت پارتی خو سیاسی ده در انجام ده دیسان او پارتی سیاسی اتریک وان کساتی تنه ده شین اکودو بخینن یعنی هر بونمونه یعنی اگر بزاوا اشتیا نافخوی الصبحی الدهو که ده دست بکار بیتن کما الچهارشنبه به ده خراگان لی کارما نتنه پراگان نب کوتای نایته البته دبیتن جماره کا سمینارا بنا پیشکش کردن جماره کا ورشوبه بنا درست کردن او ورشوبه تنه جبوره دا عملی آشنا ورشوبه تنه بوکنه بدرجه که دیدنا من دا بان بشید آرمانجا خوب هنگی ویدن و وی آشتی بدز ببینیدم دبیت او ورشوبه تنه بو کبن دبیت بو کارکتر و کادر و اندامن وان پارت تنه سیاسی بن راست ابد خالایی که دمشی ام آرمانجا که بدز ببینین که هر ورشوبه کا تو کار تو درست بکی اکرته کادرن وان هزین سیاسی بونمانه الپارزگاه دو که داخواست کرن الحفتیه که دا تل سروی آشتی تا راهنان کرن حفتیه که دا تل سروی آشتی تا پروژه پیشکش کرن تا برنامه پیشکش کرن او آرمانج دیتنا من بشه که بیت ابداز و اینا جبر کو او پروژه هیدی پیره که دی چیتا نافارتن سیاسی ده اگر او هزار آشتی و آشتوایی یعنی او سربورد کو 100 سال در بازبوی دا سرگلی کرده هاتیم چه صدام که منشی ام مافت خو آشنا ببین چه آستانگ ترکامه دا بیا که ام بین آشکرا کرن اف آستانگه البته اگر اوی تنی هاد آشکرا کرن یعنی گلک ولاتان دا گلک او تجربان دا اوایه یعنی بونمونه
الدمشق صالة دا أفريقيا يعني برخدها مجلس السلم والأمن الأفريقي ما هبو يعني الدوزارو سي حتى دوزارو نهي أو جواتها هني شيا ببيتا بشكي هري جيرين بو لك تيجاشنو جاره سرکنا گلک شو پرسن سیاسی نابرا هزنین افریقا دا که اروکا رنگ هندک گلک شوان دولت ولات پیشکفتی سر آسی دنیای ده لواج هر مر زفر تفیری آیا آرمانجا بان یان آی بان دب چی شواز شیتن آرمانجا خو هنگی ویتن هلبت دست نشان کرنا وا کساتیه بشک جی اوت کو جواتا پارزگاه دوگ جی پیکینای هلبت کسیت گلک بسپور جی هبینه گلک بسپور تر جی هبینه رنگ کلا کسیت یت کو سر بخوجی هبینه لب قناعتا من پیکات به گلک بجوانی هات دارشتن هم پیکات که یه نتوی نافداجی خود کتوه هم پیکات دینی نافداجی خود کنوه هم او هرچند اسنال قلبی دسته واجه ما که من تواجی اوج نافیده هنوه زیده باری گلهن سیاسی و زیده باری وریل گل هنده خلقه که سر بخوجی تویر دارش برگو اوه همی پیک و ببینه تیمک بدید نامن هم جداهية يا نات قال هنديكو يعني كمان تواد قال في بزافي نخير حميد قال دانا يعني ما بونمونا يعني مثلا البارزقها دهو كي هزن سياسي تتهنا هزن سر بخوت هنا كساتين يدكو نيونيراتيا ازديان كتدهنا كساتين يدكو نيونيراتيا مسيحيات كنتدهنا آيني إسلامي بله حميد بكاتب همين توقد في ردا بالنفش بركو عمل سروي ذهنيات آوا ببین که ام یک دو قبیل بکن سروي ذهنيات آوا ببین که ام اوی آشتیه جارد هزت خوی سیاسی دا آوا بکن لواجه از بجم يعني بيجمانه بيركو آية أو كساتي تاني دشين بن بري حزب خدا رخيد مد ميثاق خدا هاي قالك يا أشكرايا ما برنامج كنافخوية هاي برنامج ناف رجري لنا كده لكو أجر أندامك هزك سياسي ببيت أندام دباندا ببيت أندام بزاف أشياء نافخودا كوتشكو جوهر دا ما بيتن أميو أشتيا نافخوي ناف هزن سياسي ناف هزن سياسي بالافكان ناف هزن سياسي دا أوابكن أبا خوب خوش دا دبيت رخوش كرك ری آسان کره که تو بشه لعنن گل لعنی سیاسی که دایلو که گفتم دو ماه که تو بشه آرمانجا هف خواندن و لکته گشتن و دانشتن گل ایدا هنگی از دی بسیاره کجی سروی بابتی هر گهیم جنابی تلی برادر سر هلی ندا ورگرین کاک عبدالله فار باش سر چاوید مفرمو برا زور سپاس سر چاوید ولی حل بعد آشتی و برقرار کردن آشتیت نفع ولات مدام کو علیم مدام بله من در بسیاری که هیان کسی بودن بله بله امریکایی دین خودنا خود ولاتی که آشتی کانتون آشتی بگومن برقرار بود کنی هم گینه بیر آدایی نخواست نتخواست انجا یعنی حتی بکن تا که کسی خود بگذار نوال فارد بهدون که دانشتی یا بله خود بیدن و ام جلس بسیار خود راستی لی نجم بیدن بس امریکایی دین سهم دین ولاتی که آشتی بودم من اول که جمعی توش آشتی بیزار بیاد آزادی. ممنونیتم از زور سپاس. هوا؟ بله. هوالندینه مان انسر هلی از بری بسیاره کاک عبدالله گهین جنابیت تمام یا وی بسیاره امیجین برزی وی جنابیت ورگرم باشتر نبو هکر او کسانی کو ادگل امیجین وی بزاوی دا کار کد چنکو مادمت نوا حزب خوده مثلا امی بیجین حتی ساعت دوی نیورو ایل دوامی و کمبونه هی کمبونجی چیکو او اتناوا حزب خدا خوب باشه بینن برانبری خود چه لاواستر بینن یان کمتر بینن یعنی چاوا او مروفه دیشیتن ات ساعت سه ده هیت کمبونه که هوا دایان همه جنابه تبخو و رأسا اوابرینو که خرکی بگوری چنکو صحبتا ما همی گورانکاریا و حزبه کوی لانی دی قبول کتن آخر الحریم و کردستانی ابروکا کسی قبول نکرد و ابنا تشتکی و شارت یجی خالا ما یا الله واس همی ابکو کسی قبول نکرد چوا اف مروفه دیشیتن اکثر وی عقلی گورید و بیتن دگل هور رین تخاری حتی گاوادید گوتی ام فلانی قبول نکن آخر فی گاوی چوا دی قبول کردید کاک بلبل جاری خوب خو اندامبون ادباندا اندامبونه که آرزومندانه يعني حتى او كسي كو ميثاق بان بزاف اشياء نافخونه خينيتن حتى نجيت وي باري ك باوري ابن نافاروكا في بروجي هنا
السروی اساسی و سروی بنیات بشتن ویب کتا دایالوگک جاری جواکی دا پارتیا خو سیاسی دا نفهمی تاکتیت هریما کردستانش دا مرشنینه ببیده اندام جبر کو اندامبونه که آرزومندانه و اندامبونه که خوبخشه یعنی اذا خو گلک گرنگه وقت هم بجی برانبر بونینه بزاو آشتیان خو بزاو که سر بخویه کوات دبیتن تاگیری هیچ هزکا سیاسی پیوینه بیتن تمام دمش دا جهگیر و شنگرتنا هیچ هزو بزاو تفگر که سیاسی جی نبیتن بلکه وانه جبهر دا ناواروک دا رخراو که یا سویله تنه باوری و فلسفه و باوری بربلاف کرنا هزرن آشتوایی ہے لوانجی او اندامت بیتا کو اندامت و بزاوه دا بیتن السر بنیاتا که آرزومندانه وی باوری اپوی میساقی هبیتن کو بشتن وی آشتیه بربلاوه کرکن اوه یاد وامش دا مادام کار مکاره که خوب بخشه و انب دیتنا من وی پروسه گله جوانترد کته و جبر کو برانبری ویره دا او کسید کو سر کی خو سر جهد خو سر تعب خو همه جهود اكيد مزخش بوري بشتن هزرن اشتوایی ناف جواکی دا بر بلاوب کتن کواتا و هنی مرشنینه الا او کتجبر کو ام مخابن امد جواکی که دادجین اوی جواکی هنی بی صدام حزبی کرنه که سقط کارت کرنه که سقط الگلتا که جواکی رنگ افریقا هرما کردستان دا خلقی گلکی کم هبیتن کو سر بخویه لی اشتیانه مگود یعنی ام سر دوستینا ربزاوت خو ریک تخین ستونکا سیاسی و اوه دنیا تا من اوه بنا کود که و بزاویش بوهات یا درست کرن و که ام بجین اگر سال بوری دا منش ام موافد خور رواب کوین که واتا صدام هوینه راست رنگ هندگی صدامی و جیوپولیتیکا یا کردستانه بیه یعنی جیوپولیتیکا کردستانه ولی که دائما بردوام زلهزن دنیای نحزن و آخه نحز و او برهمدی کو وی آخه و وی جهید دست کردن رنگ ولی که کو همیت چاول وی آخه بی کو بشن وی آخه داگیر بکنه و لما جا و هند دیتنا من گله کا یا مهمه صدمه که ویجی او بی کو ما تفگره که آشتی خاص ادنا کردان دا نبیه ما بزاوه که نبوه که السروی تواری سروی بنیاتی خباطه بکته و بوچی او هزن تنی بوچی شورشن بریان ها نشیان و آرمانجی بدست ببین ام ببینه نتواخو یعنی بو نمونه 1904 دل شر جهانی اکی دا حتی که الویده ور امداد جینو جهان دا 105 دولت ها ندرس کرن زوربه وان دولت آنج دا سر بنیات دولت نتواهد ندرس کرن طایبه پشتی میرات امپراتوریتا عثمانی هاتیا پارو کرن دابش کرن سر دولتن ینزل هزل یدوی سردمی دا بارا بتری یعنی او دولت تا ندرس کرن دولت نتوار ند بو ام نبوینه دولت نت بو من دولت خو پینه اینان بو من اشیا پیک بینه چونکو ام هر دیجی ایک بوینه هلبت یعنی صدامه کوی او بیا کو ملک تگهشتنک نبیه صدامه کوی او بیا کو هر از و اس و اگر اصلا کسی که دی قبیل نینه صدامه کوی او بیا کو آخه که پرپید و برکت بیه صدامه کوی او بیا کو ولات نتوی کردان شش درگه خود سر دنیای تذکرن او درگه تنه همی زلهز دنیای چابلینه کو بشن دست خود دا بکن بشن بر همه و اخدا بجینه لیس بناکو که همی صدامه دید که هر مازن او بیا که هزن کردستانی هزن که شورش برکی ود بر مخابن چجاره یک دو قبیل نکریه اگر یک دو قبیل کر بیجیتن سر بنیاتا که از هزا مازن متو هزا بچی کی اوه بکو حتانه که یعنی مخابنی و الصدو چل دولت الوی پارچا یانجل دنیای دا پشتی شر جهانی ای که هات ندرس کردن چما دولت که کردی نه هات ندرس کردن آی ام نتوکب کمین نخیر لسر آسر روشالات ناوین ام ایک چار نتوید هری مازنن یعنی پشتی ترکا و عرب و فارسا نتوا کردتن اری نتوا کرد بوچی نگشت نتوا کرد نتوا که زنگین نبیه نخیر اگه تو مجموعه مزوبوطامیا بخینی یعنی 4000 ساله حتی هذا بخود او آخا کو کرد دجین ناوند دا آخا مزوبوطامیا پری نتاو پری آین پری مذهب
او نتاو آین و مذهب تنیش ده کنی دیتنا من گله جرا ادمجوش ده هندر جرا انوی غلط چه بسیار ناخی نده اما هست کن که اپ کار نتاو تنه جه که دین هده نخیر خلکه و آخینه لیجبر که من آشتیا کاناف خوی و یک دو قبل کرنگ نبیه رنگ همی او پیکات تنه سردریه که کری وکو نتاو که جدا وکو دینه که جدا هست بیانیه که کریه جه خدا ام دوی پیوندی جوار گرینش میجه اثر هلی باب عامری ببوره و کرم کن الو ایوال باش باشتر سرچاوه راستی بابتی و بابت کی جه خدایا و سیوارا با دیناسات کی پیروز دکم خیرات را میوانی تک زور سپاس باب عامری سپاس بالنسبة بابتی و یعنی امام حسین تقریه هلا دو وزیزی بله درستی يعني بابتي يعني قدمت كتاب خبر شاملين بله اللي بس من قد السيار هنا حق الزحمه بس بديت كرم السيار بكمو سيده بس في سربل سرچاوه نفرمو يا بدي ام كنت يعني وكم بيجي شكركو كيز مخمود حتى شنغاني حتى هر درجه كردستان حتى فتي كردستاني مزاج بوشي ام دنجي يكو دلاكن بوشي ام بيخوا لازم اختنا يكو دو سبب شي اريك لازم اسوك بيش مرققي 2012 اسوك خبخ اسهاتم بمطلش وان جيقا اسهاتم خبخ اسهاتم اسهاتم مداربانيش خاك كردستاني كازديزم يا شنغاني مكس بشكل اخوات شو مساتم بموتو بيبردويلة اللي بس بريد دمه هي بله من أدنوبي قاعد شنغالي ما بشتي أساتنا شنغالي من دوما خدر تكري من عائلة خزي زفراني شنغالي بله بسيار أس حاتم برافي أس سترامي برافي بدل من سلاحي خو برواني من شو برواني بدل بس بيجي اسمه رجبان نبا شو نبي شو محاسبة ممكن بس أفاد شيء حيث سامع غيري بوت شيء أكبري شو صدر رجايا مهيرات مو إخوة دي مشغالي هر أو شيء ترى وهر أو كيس مرجل ويري بس يعني أنت كيس مرجل ما مش يبغى كيس مرجل فيه هاي مش ما بيخوا هاي وهدي أطلب سؤال أدمت بابتي ما همي أو باب عامر يعني كو أمي كودو قبيل كين أم بيجين دلي خوب ويكودو فاكين ودستي وكو ایک بو ایک درش کن زور سپاس بوده باب عامری از وی بسیارش جنابه کم کو کاک عبدالله بری دمه که پیوندی کرد و بحث کرد بودن کنگی ده آشتی برقرار بید بسیار اوه هریما کردستانی مادم بزاوک چه بو بناوه بزاوه آشتیا ناف خوی بان یعنی ام بشین سالکا دی بو هوا 10 سال دی بو هوا نفشکی دینی بو هوا کو حتی هین اوه خاله هو سایا گرنگ بيجين همي عليك نيزيكن چند سال بيد فين كو حتى افالاتيا تجيد بيت وبورينا دمي ام وكو كرد بگشتي چند ضررمندين هكر ام ليك نيزيك نبين از دي برسواوش جنابي تورگرم لي پشتي امل نافبريد وگرين قال ما بن پشتي نافبري تمام يا ايوارا بادينانا چێشتەکانمان چەند خۆشتر و بەتامتر بێ قاپ و قاچاقەکان چاورتر دەبێت. پاکەرەوەی سووف بە کەفێکی زۆر و خاست بە ڕێژەی ئاوێکی کەم قاپ و قاچاقەکان خاوێن و ڕەونەقدارتر دەکات.
چەوری زۆر بە ئاسانی پاک دەکاتەوە و بۆنی خواردن لەسەر قاپ و قاچەخەکان ناهێڵێت. پاکەرەوەی شوف بە 6 بۆنی جۆرەوە. تمامیە ئێڤارە بادینانە بەێ کەرم بەێ خۆوەک کاک عەبدوڵایەکی گوتی وەکێتەژی پرسیارە کاک عەبدوڵای پێ دووبارە کردیەوە هەڵبەت ئەم وەختێ بەحسی مێژووێت کەین ئەم ێ بەحسی 3000 ساڵە بەرینی کردکەین و تایبەژی جیهانە یا تازەدا یعنی ئەمێ بەحسی 2014 و ئان 2016 تایبەژ پشتی وڵاتی مێنەتەوی هاتیە پارڤەکردن 100 ساڵە بەریان هەدا هەمی ئەف ناکۆکی و هەڤرکیە کەفتینە سەرێک ڕەنگە ئەف بزاوە بڤیناوی بزاوەکانی بیت ڕەنگەژی بەرین کەژی هەندێک هەوڵ و هەندێک پێنگاف هەبینە بەڵام نە پێنگاوێت یەتڕێک خستی بینە کۆتو بشێ ئەvê بکە بنیاتێک بکە زیهنیەت و هزرێک کۆتو جواکی سەر ئاوا بکەی نە به هەندێژی ئەوێ ئاشتیا نافخۆیی یعنی دەبیت نە ئەم بینین بانێکی بوو دیار بکەین یانجی دەمێکی الوێ ڕۆژێ دەست پێ بکەین و الوێ ڕۆژی دەبێت ئەم ئارمانجە پێنگی بێت هەڵبەت من بەریانە هەگوت ینی 2003 مجلس السلم والأمن الأفريقي في حل النزاعات هذا درسكرن الدم 6 سالان دا شیا گەلێک بەرهەمێکی گەلێک جوان دەتەوێ ئەفریقی بەێ بدەتە وان وڵاتاندا کۆ بشێتن زۆربەیان ناکۆکیت خۆێت سیاسی چارەسەرکرد هەڵبەتە زیێمن سەروێرەدا دەم گەلێکی بلەزە و بۆیار گەلێکی بلەستن خولمەژی ناگرن ئایا ئەم و هێزن دیتر خێرخوازن دیتر دەوێڕاگەهین کو ئەمشن ئاشتیەکی بەرقەرار بکەن یعنی بوون منایکەر ئەم هەرێما کوردستانê بکەینە نمونە کەم بخابنی بە 3 ساڵە ئەمت هەفدژیەکە گەل لە کۆمازن دادژین ئەگەر تۆ ئارمانجەوان هەمی هەفدژیە بینی خڕە بکەی هیچ ئارمانجەکەەوە ئارمانجەوی ملەتی تێدانینە بەلکو هەمی ئارمانجی خۆسەپینەرن یانژی هەر ئەوە دەست پێکی مەگوتی ئەز و ئەس کەسێکی قەبیل ناکەم لێ ئەوی وڵاتێمە ئاوا کرد نەخێر ئاوا نەکرد بەلکو ئەو ئاواکردنامەهەیی ژ دەست بر بەریا 3 ساڵە تاکت هەرێما کوردستانێدا ئەو پەرێژیانەکە یا سەربلند دەجیە تاکت هەرێما کوردستاندا بەری 3 ساڵەدا مەهانەیە توی بیری وێرت کرد و ئەو دەهاتە دەستکەویتن پرۆژەیەکی ئیسtisماری پێ دروست بکردن ڕاست وڵاتی مە هەرێمێدا بەریا 3 ساڵەدا هەمی هێزنێ لە عێراقکە کەتی عێراقستانەکەخیایی جابل کوردستانەکە ئاوا بوو هەمی سەرمایهدار و کۆمپانیایەت بیانی بەریوەل هەرێما کوردستانێدا من کو بشێن دوێ ژینگەها ئارام و تەنادا پارێت خۆ مەزیخن و ئەتوێرەدا سەرمایە بکەن پرۆژە بەرهەم بینن لێ چی بەیە کۆ ئەڤروکە ئەم دوێ ئاخێدا هەمان ئەو ملەتە هەمان ئەو خەلکە هەمان ئەو دەستێ کاریە هەمان ئەو ژینگەهە لێ چی بێ ئەڤروکە کو وڵاتی مەپرێڤە ناچیتن لێ بدینام دیسان ئەم دەوینە سەروێ خاڵێک و دیسان منەشی ئەم وێ ئاشتیە بەرقرار بکەینەوە هەرێما کوردستانت ئەمل بەرسنگێدا تحدیاتت گەلێکت مازندا تۆ نەزانی ڕسوبەهیا بهێتدا حتانە ئەمە سەرەدەریە گەل بوون و منەل گەل عێراقێکی بکەن عێراقەکە لاواس پێگەهێکی زەعیف ناکۆکیە نافخۆیی کە هەمی چاودێر سەروەیەکە ڕازیت بن بێژن داعش بەرهەمێ هەڵوەرین و هەڵوەشاندنا دەوڵەتی بیە لە عێراقێ یان بەرهەمێ دەوڵەتەکە مەزهەبی بیە کۆ داعش لێ هاتە بەرهەمینانڤە لێ سوبەهیا بهێدا ئەکەر شەرێ گروپین تیرۆریستیان داعش مووسڵ کۆتایی هاتن ئایا ئەم دێ سەرەدەریت هەمان گەل هەمان عێراقێ دەکەین نەخێر ئەم دێ ڕۆڕۆی عێراقەکە پێزبین عێراقەکە براوە عێراقەکە سەرکەفتی عێراقەکە کۆ جوواکێ نیو دەوڵەتی داژدا دنابەرە بژارەکردن دنابەرە هەرێما کوردستان و عێراقیدا مخابنی بە کەس vê bêjim lê me nahelbijêrîtin di Iraqê helbijêrîtin êdê baş ev hemî tenê hemî astangên hemî sademin hemî tehedîn el berdemê herêma Kurdistanê da çi ye em neşên wana kûkît xwe çareser bikin lêk netê geştine
و اگر ام ویرگه ناکوکیت خو چاره سر بکن از بون صبحیا بيدا رنگ پروسه سیاسی خل منه گریتن پروسه سیاسی برجواندی مجدا نایت خاره ابرو که السای سر قهرمانیت پیشمرگه دا گلوی سردم دو عراق همی دور جهیلان هزا پیشمرگه کردستان آخا کردستان پاراستو او ارجین عراقش دست دانجی نه رزگار کرنه و صدام قهرمانی هزن پیشمرگه دا سرانسر دنیای دا 65 دولتی دید قلپا لیدانا داعش دا افریقا هوارهاتنا مده هاتینه یه هزن جبل خانت پیشمرگه دا پرکری نشچکی همه روی که پشتوانی آمد کنه الهولیر یا بیتا یا بویا دوریانا لیگ وقت لیگ هاتنو چونا همی سر کردن دنیای دا لی اگر صبحی اوتانی بو پشتوانی آمد کن پشتوانی آمد که ام شهر تیرورت کن شهر داعش کن لی اگر تیرور نما دیدنا من وتانی همی هلوسیت و رنگ دستکاری تدا بنگه بعد دبید ام ویراب گهین ام ده چا ویرا گهین دبید ام ذهنیت آشتی ناف هزن سیاست برپا بکن دبید ام ویرا گهشت بین من اکوکیت خود چاره سکر بین دبید ام ویرا گهشت بین او پرسای کنه که هندز یک بویا که براسي سمعتها هرما كردستانش دا لكدار بو عيبدار بو او كو امنشن برسنت خوي سياسي دا چار سر بكين برس سياسي چنا همي او ناكوكي تنن كو امليك دو قبيل ناكينا او زمينه كو بو قال كرد رخصاندي هاتي رخصاندن لروش آواي كردستاني الباكور كردستان روش آواي كردستان ستاتو هاتي درس كه افريقيا زلهز دنيا سره دريل گل کنه و لزلهز دنيا سره دريل گل کنه و زلهز هرمي یا جهز هرمي یا جهز باشور روش آواي كردستان مخامن حتان که نگشتن هفته گشتن که دوام بشن آشتیانه پرسید خوشاره سر کنه و لوان درگه ایکانه او کو هزن کردستانی آشتیانه هفدو بخوینن پرسید خوشاره سر بکن زور دو پیوندی دیدی ورگرم و ده برداومی دینه بسیاره و ده بندی مایک پیوندی ها بالا کاک حسن ایوار باش ایوار باش سرچاوید من کاک بلبلیجا چاوانی سرچاوید من زور سپاس فرمون برا خیراتنا بمانی تجید کما و سپاشاوی ایوان برنامجی ترباحات کما ممنونه تمام من برسالة قبل تعمل جيتنا من نسبة عشتي الكردستاني غيرني شخصي خاطر كرنا تشتوى هاي تايبات جي حتاني مسائل الديني بناب دستوري مدنا وسياسة مدنا أف عشتي درستي فايدة نابتن وياد دوجي هذه سنة حتاني جارك ديجي أبرسالة من نفسها تقريبا أو حتى اعتماد قتل سرعة شاعرية وإيلية وأبيها سوريا وأبيها لبنانية وأبيها تركيا وأبيها سوريا وأبيها إيرانية أزمين عشتي نا مدى كين بتا دفيا عشتي بول بمالا مدى حامياتا بحيدا ما فرق جوازي ما يخستبانا أبي فلان هرميش فلان عشيرتيش فلان أبيليش نمونة بسيطة يعني حتى النفاجي ام بجنه هيكا هيك بله هندي بيجا جماعات ما براي ما يتصورا اب هيك انا بجنه هيلكا بله الفيديو كده انت ابشت ناف مدنا بالدنيا جار انا تشي ديني يعني كاتي كمل سياسه شي دستور جيت كتن اذا جيت تشي ديني وعشائري جدابو بان السياسه ودستور دا عشتيل سر محاميه پیدا بوا و سپاسات و میدان تجید كده ممنون تمام زور سپاس بوده باب هنری چی دیم های پیوندی دیوار گرین باب هنری بار باش باب هنری کرم که حواله برایست بله السلام علیکم علیکم السلام سر چاوید من خیارم نبوده برایست که زور سپاس سر بابت هوای جوات آشتیان افقوی بله هرچند مثلا کنبولت پیش پولیس ها تکترن و حتی بگو بجید على اساس یا هاتیا حتی دنبالی على اساس یا هاتی که لپرسینگی على اساس ایدی بوده هم کنبول پیش پولیس ها که بله و هرچند جی ما مستایی داری متمه که ایجاد پیشنده دا و پروژه هوا پروژه بینه و یه هوا جمع مقابل بینه اگه باشه آیا حتی دکنگی از جوات آسیانا سوید یا بدام بید بو نگهشتنا شرکتنا آیا پسیا
آیا بسیار نتوید گرتی آنجی دولت مازن تعودی سری چندری نه چه جواتون سری چندری نه که اینا بیتون از جوات آسیایان یا خوی بترزادا سپاسیا زور ممنونیتم زور سپاس مامستا باب عامری بحث هندی کرد یعنی بوچی دریجاهی آمیجوی دا کرد گرتی نبوینه تیتا گوتن کو اب مثلا کرد ایگرتنی و ایگرتن نبوینه کو اوین سرکردات یا حزبا کری سرکردات یا ام بجین کردا کری لوی سردمی همی او کسبوینه عشیرتکی او کسب چکری همی او کسبوینه کو هیزکا لشکری دستی دا بید تنی بزانید شر بکد تنی بزانید جهکی بزنید تنی بزانید طوله وکد کسی دیپلماسی تیدا نبوینه کسی حسا تیدا نبوینه روشنبیر بید بزانید که افروکا که تخلطی جی دیل میکر آخر خلطی بخلطی چارسر نابید وید از ریه که دیه باشتر نشات دم که تو بخو پشیمان ببی و تو لیبوری نشیش مبخازی ادویگو ایدا ناوا هیزین هی ین هریما کردستان بتنی همی بیشین او کسی تیدا هنه که گیان لیبوری تیدا هبید و او کسی او بن ام بیشین سرده حزبی بن چونکو بید اندام بسیطین وکی همیا کشه درست نکربن آخر سر کرده لی کردین لی گیر بوین انداما پیشوانا و شر کری پیشوانا و بجین وکی تیتا گوتن مالا خوا خراب کری کسی نوسات ده هنکوت هوا بگهن و حتی ایکی خلطی کر بید لی ببورید هەڵبەت ئەگەر مژوە تەفگێرە ڕزگاریە گەلێ کورد تۆ بخوێنی هەمی قۆناغی تێت پەڕاندین و هەمی کەساتیژی تێدا بوون هەڵبەژی چەند تۆ بەرەف هێوە بهەی هەڵبەت تیمێکی کاراتر کەساتیت زاناتر کەساتی شارازاتر نافێزین کوردستانیش دەبینەوە یعنی بەر ئەگەر هەرێما کوردستان دیسا کوتو بکەنەوەە یعنی هەندێک و ئاخەمە ژێردەست بیە ئاخەمە ژێردەست بیە ژێردەستی باڵەدەستی دی بیە ڕەنگەمەت هەرێما کوردستانێدا تا نوێکێ مە یەک زانکۆ هەبوت هەرێما کوردستانێدا لێت ئەڤروکەدا ئەلسای حکومڕانیەکە کوردی ڕەنگە تو بەرەی خوددایەک و زیدەتر 36 زانکۆ تێت هەرێما کوردستانێدا هەیە زانکۆیت ئەهلی بە ئەوێ تەنێ هەمی هەڵبەت کارخانەیەکە بۆ دروستکردنا کەساتیت بیرمەن کەساتی شارەزا کەساتی سیاسی کەساتیت دیپلۆماسیت هەمی بیاوێکیدا جانان ڕەنگە مە تەفگەرە بزاویە ڕزگاریە گەلێ کووردا سەرزارێ سیاسەتمەدارێت کورد یعنی گەلە جارە تاتە گوتن و ڕەنگە ئەمریکا کافیەکێ بەرپرسێکی باڵادەستی حکوومەتێکی دیت بە لێ ئەوە سەرانسەری دنیادا کوردا دوستێت هەی کوردا ڕاستەوخۆ ئەلگەل دنیاش دەرە پەیوەندیت بەرژەوەند هەی پەیوەندیت هەی گەل هەرێما کوردستانی گەل هەمی پارتیەتەنی سیاسیدا لەوەشدا ئەم بژین ئەگەر 100 ساڵی بۆریدا ئەم وێ ڕانەگەهشتین یانژی سەدەما دیژبەریان داگیرکەرێت یەت ئاخا کوردستانê bi سەدەما cih û jeopolitîka girînga ya axa Kurdistanê daymen neyar diristkirin neyar li ser gelê Kurda diristkirin ve Sedama wê ya dijî ew bê ku me neşe em aştiyekê berbalava bike lê et vê qonaxê dat ev rûkeda ji hemî rûyekî ve zemîne albar e ji hemî rûyekî ve jîngeh wê dixwazît lojîk jî wê dixwazîtin ku tu pirsên xwe nekûkiyet xwe siyasî çareser bike, ekla bike. Helbet gelime gelek leze. Yani bunu bana her ava havali gote havali peşmerge ku 62 roja az barim babi amiri be ku az neşem kerestetiyet avakirne be meşingari. Na sadama ve çiye? Sadama ve muhaben haverkiye ka siyasiye, nakokiye ka siyasiye. پلان و برنامه وانا کو که اوهزین تن سیاسی نه بو بالا دست کرنا اکودو لی کرسته وانا کو کیا قربانیت وانا کو کیا کینه پیشمرگه که و هجاره که و فقیره که افرگ خازیار البجیر چار گیتت گاری تکی دا جیانا خو عیال خوب آزادی درباز بکده و صدام آوی چه صدام آوی لیگ نتیگه هشتنا یا میا صدام آوی چه که حتانی که منش ام خود وی ذهنیت دا آوا بکن که اگر ما تا که آشتی خاص آوا کر البته تا که آشتی خاص وقت دا آوا کر تو دو آرمان جدی تنگیوی هم تو آرامیه که پیدات که هم تو دموکراسیت که جدا برپاد که جبر کو اگر
از آشتی خاص و توی آشتی خاص ام زیده گاویل سری کدونا کنه و که هنگی از مافتا رواد بینم مافت خوش وکی خود رواد بینم از زیده گاویل سر نکنه هر بندشی یعنی بان اگر بزاوکا یا اسنابجیم یا نخری بیتن رنگ بریان هجی هنده کار هات بنکرن لی وکو رخلا وکا فرمی کل سر جغرافیا هر چار پارچین کردستانه ده یعنی نلتنل سر هریما کردستانه ده نخیر ام تیکوشانت کن کو اموی آشتیه نوبرا باشور و روش آوا باشور و باکور باشور و روش حلاجی دروز بکن نوبرا همی هزن وین کردستانی جبر که ام توی باری داینه کو اف زمینه یا روشالات ناوین دا بوگل زمینه کال بارک و سوالات خو آوا بکی تو دولت خود درست بکی همی پیکات دیجیت دا بجینه و بهندج دا اوه بزاوکا یا تازه لیکارو ارکت و گلکت مازنن بجم هیوه که دا و چنده که دا بانکی دیاری کریو که هم دشین و آرمانجا دست خواه ایخین آرمانجا هنگوین لی بزاوکا دا بیتن ام کارش بو بکی ام خودی دا بوه چنه هر بونمونه هفتیا ایکی یا هیوه بهد دا پنجی یا دو اگر هر چنده بزاو که تازه لی هفتیا که آشتی ما دیت راگاندن الهولیری و هر چار پاین هرما کردستان دا اتور دا ما دا خاص که حتی بیاوه کرتی پرورده دا خو گلگ مهمه او حواله که گوت از بارم که حسن بو گوت حتی تیارات دینی و اوتنی خود نافذین سیاسی دا ببینه و رنگ امه یک دو قبیل نکنه و راست اجل گلوی نل بی رنگ گلوی دامه لی حتی اتکرت پرورده دا هنده توشی هی دا بیتون دستکاری بیتا دا بیتا کرن و اکر ما آشتی بویتا و بویتن بونو من رنگ اکر درسکا یا دینی بیتن رنگ مامستا داخوازه بکتن بیش پیکاتی دیب درکبن راست اوه دبیت گله دستکاری تا دبیت کرن دبیت ام احتقان و لگ ندق قبیل کرنه نافی سیستم پرورده دا را کن یعنی ام دستکاریه که تداب کن یعنی ام دهینانه کاری تداب کن که ام همه یک دو قبیل بکنه پنج اوه رنگ هفتیه که یا آشتی سرانسری هریما کردستانی بیتا گاندن بیتا دخواست کردن که همیزان که دا پیمانگاه دا آماده دا ساعت اکدم جمعه بیتا ترخان کردن بو آشتیه ما چه آرمانجی بوی آشتیه و هیه آیا تنه رکلامه که امدوید ام دستواج آشتی بکار بینین یا جی امدوید اموی آشتی بکنه کریار نافذین خود کردستانی دا همیه جی دا خواست بکنه دایلوکه که ام آشتی بکنه بنیادک که ام بشین همی قیران و گرفت تدخل سروی اساسی لیدو قبل کنه چاره سر بکنه زور جان هنده هول دن وکی که حسن گوتی یعنی آین و سیاست لیک جدا کن یا هنده هول دن کو لیک تیب گهن نکو آین زال بی سر سیاست یا سیاست کارتی کرنه سر آین نخیر ام اذا نبزارتش هندی آین نوا سیاست دا بیتو لیک کل کرنا و صاحبیتن حال ما ده هر اوه بیتن نک ما بان ام هیچ جداهیه که عمل دست پیک گوت یعنی ام آشتی قبیل کن دوجی دندو تیجیینه دندو تیجی هر بیاوه کی دا بیتن دندو تیجی کانه توایی بیتن یا دندو تیجی که آینی بیت لیک دو قبیل کرنه بیتن یا دندو تیجی که رگزی بی ناورا جنو ظلامی دا ام دوشی وان همی دیار دیتنه دینه ام دستکاری اتوان بیاوه دا ناکینه و که ام دینه کی مذهب کل سری کی دی فرض کن در من حمل کردستان دا دبی تو جه همیا بکی بهندجی اگر تو دقت بکی ات آخر میزو بیتامیا دا دبر خود بسلمان اللي بهردو مذهبت خوه مسيحية اللي بهردو مذهبت خوه شرقس اللي ارمن اللي همي بكات يزيدي اللي كاكاي اللي همي بكات دينه دو دي چه پلانه که پروژه که پیشکش که که اوه همه تو قبول بکن اوه تو حضرت آشتی و آشتوایی نفوان پیکاده دا برپا بکی هر وقت که منو تا ایکو قبول کر از تو همی طایبت مندیت ایکو دو و دیکو دو قبول بکن جبرگو از تو پیک و شریکن و آخدا لجه گل جارات تا گوتن یعنی دولت نتوه بدید نامنه کشید بر جمندی آمدانینه بو چکو پیکات دید و آخدای تای نابید ممکنی نه تو دولت که سربینیات که نتوی آوا بکی بولدان پندک پیکات دید نتوی کادی نتوی دیجی چی خود دبی تو دولت دا بکنه با لوانده جی اگر تو پروسا آشتی پروسا
دیموکراسیت پروسه لیک دو قبول کرنه بکه پلان بکه برنامه بکه خواندنگه بی جواکی ده از باورم اف جواکی هنی همی دی بختواری باشتی گلی کدو داشتی دائما برف دیمایی که و چوا کر جنابت پیوکا دیمایی که هبیتن کرتی از هیوید که لذی وی بانه دا نکن بشین بزاوه که شب و روژه که دا دمه که دیاری کری دا عصای که داره که سحریه وی هیده شد همی پرسن سیاسی جاره سر کتن آرمان جمعه تاکه و پاش که هزین سیاسی نه اگر مشیو ام تاکه کی سر بنیاته که درس آوا بکن سر بنیات لیگ قبول کرنه آوا بکن سر بنیات آشتی و بلاوکن هزن آشتوایی از بهارم هم جواکه که ساخلم دیتا درس کردن هم اف پرسنت سیاسی جی دنابرا هرما کردستان و دنابرا هر چه پارچه کردستانش دا ابرکا داولیک و آشتی دینا چاره سر کردن هیویا ماشي با کوبزیترین دم ام برهمی هوا بینین ان شاء الله زور سپاس مام سعلی کو جناب تمیفان بو گلما رونشتن گل تجهیز سرفرازیه زور سپاس بو هواجی سرکتی بزور سپاس ولی بینرین هجا خوشتی و چندم گشت ندیمای که خلق ابرو برنامه هوای وارا بادینا هیوید که ممشي مبچه خدمت وای امبارس کرد حتی موینو خلق کادیش في برنامه جه چاودیری خدای ما زنده بن ما الله و آوا